Mizoram Today channel clear to ten the vine che bay ule kong in he channel hi lo subscribe pa min lo clear section turin ka so ma che thil makan mu chuate pakhat na kumsa khat zakwa paruka khan mining an nei na khwa Pennsylvania chuan mi pakhat hian kong zo hlo lo taka hian thinga siam bom bial barrel atanga mei khuchuak hi a mu a akal neya he barrel a han hunnak chuan mihring kang bang hi a mutatlat mai he ruang hi meichia la upalo tak ani he nu hi tha ni in barrela hian an khunga an halta ani a ngonga hian reipuya che na nu ma po a ani pani na Ireland na khopakhat sligo khwa a chuan noal thing beach tree upato tak chu kumsang ni som palia khan thlina takina len hlutop maya he thingkunga hian mi paru ro an mutatlat maile aminga men of sligo an ti zui nge he pa hi edi sangkhat somthum le sangkhat zan inkar ami ni in an ngaya kumsong pasari le som ni inkar upa ani melbok kutuara thi ani mela arwa po hliam nual a om ru le a kudwa te po hliam mu tura ani pathumna kumsang kha zakwa somsari pakhata khan paleontologist te chuan ida ho khwa avai mim chin na hmuna ram sathlan zau tak an mu chuaka he hmuna hian ram saru ro zani chuang an mu chuak ani an rin danin kum makta duai som pahnih vel liam ta a khan heng ram sa te hitlang kangin khuin thothei lovin an thita ani mel palina kumsang ni pakwa khan Rajasthan India chuan pharu ro an mu chuaka he ru ro hi kumsang lila ya upa ani to mihring hriat thei china hei aya pharnat na nei masa an la lo ani hindu dana chuan mithi ruang hi an halral thina hetia ru ro an chan hi hal lovin an phuma halral tlak an ngai lo ni in arin pangana Saint Nicholas biakina Saint Mary Chapel a chuan thil mak tak an mu chuaka he biakin hi Scotland khopakhat Aberdeen a ani helai hmuna hian Catholic meichhia te chu an tongtai thina amai ro chu man dewa chuan he biakina hian doi thiam nia an rin hel meichhia te an khung thina an din hun en dik ani line he biakina hian an tan tir thin he chapel mar lambanga hian iron thira siam thil kwal ring a oma helai a hian doi thiam nu nia an ngei te chu an phuar thin ani parukna England dam e thi kongpuya hian lir thei che sualna athling ve fo thina tum khat chu police te chuan he konga lir thei che sual nia an soi an va en dika lir thei che sual dang anga tharlam alo ni tat lo mai he lir thei che sual hi leile hnimin an lo khu luk to maya he lir thei khal tu mi pa po chu lo toin arim chetan to ani he lir thei kar hi thlanga kalta a khan alo che sual dai to ani